Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. Uz regresivni, odnosno nejotovani oblik tje u crnogorskom jeziku je opšte prisutan i progresivni, to jest jotovani oblik će. Taj oblik upotrebljavan je u crnogorskoj književnosti gotovo bez alternative do 3. decenije 20. vijeka, a u govornom jeziku ostao je do danas. Uz jotovane oblike tipa zavrćeti, požućeti upotrebljavaju se i dubletni nejotovani oblici zavrtjeti, požutjeti. I glasovna grupa cije upotrebljava se u jotovanom obliku će, na primjer u riječi ćepanica, ali ima i dubletni oblik cjepanica. Jedino se glasovna skupina cvije upotrebljava isključivo kao će u toponimima i antroponimima. Četna, Četko, Četković, Četni do, Četna polja, Četuljina dolina i slično. Crnogorski bez predrasuda. Niko te nije ni ćerao ni tjerao, sam si rekao da ćeš to da završiš. Izgledala je bezućešno, a onda se iz čista mira doćerala i izlećela iz kuće kao munja. Polećeše sokoli sivi, cijel grad nadlećeše. Trčala je tako brzo da su je boljele ćevanice i kao bez daha stigla u Četni do. Slike koje čuvam su toliko stare da su potpuno požućele. Baba ga je poslala da donese koju ćepanicu da naloži. Zavrćela je kišobran i zapjevala. Crnogorski bez predrasuda. Akademik Radoslav Rotković navodi da je crnogorski narod u prošlosti ratovao, a drugi su mu učili djecu, pa se zbog toga naš narod prilagođavao tuđemu pravopisu. Rotković naglašava da pravopis treba prilagoditi narodu, a ne narod pravopisu. Narod ne govori, recimo, iz Jelica, to je teško izgovoriti, nego iz Jelica, ne govori sjednik, nego šednik. Ja imam prijatelja jednog, hođem kod njega i on se obraduje da me vidi, jer me valjda, zato što me rijetko viđa, pa veli, sjedi Rašo. I onda žena priskoči i šta će me častiti, a ja ne mogu da kažem da su me častili sa tim šedi, jer u knjigama toga moga prijatelja nema toga š. Znači, kada zbori, kaže sjedi, kada piše, piše sjedi. I sad sve se svodi na to, da jednostavno prilagodimo pravopis narodu. Većina naroda u Crnoj Gori usvojila je to novo jotovanje, koje je novo, samim tim nije arhaično. I ne može se oblik djevojka ili djedi stati, ja znam, iz narodne poezije, iz narodne proze koju je Vuk objavio, ne može se to nazivati arhaizmom. Zato se zove novo jotovanje. Ali nije samo da je dž, djevojka i sve je š, nego i to je č, tjerati ćerati. Pa kako može Bečković sa ćeraćima se još dobiti nego što u narodu, a đak ne smije napisati ćerati, nego mora tjerati. Što ćemo sa toponimima? Evo, Ćeranica, Glavica, recimo, to danove i tako da. Hoćemo li mijenjati toponime, pa usklađivati s pravopisom, ili ćemo pravopis usladiti s time? To je vox populi, glas naroda. I ništa drugo nema. E sad, osnovno je načelo novoga pravopisa, da on ne oduzima nikakva stečena prava, nego samo širi prava. Prema tome, ono što je bilo sve, što je bilo kodifikovano u starom propisu, ostalo je u novome, ali je dozvoljena mogućnost. Znači da se piše i djevojka i djevojka. Nije dakle sad naređeno, ne može se pisati djevojka ni djed, da se mora pisati djed. Nego može jedno, a može i drugo. Znači samo su proširena prava. I to je jedan tranzicioni pravopis, koji će biti korigovan u neko vrijeme buduće, ako bude potrebno, jer će svi govoriti i pisati jednako. Pa onda neće biti potrebno da se kodifikuje ni djevojka, ni djed. Samo se o tome radi. To je prigovori da je taj novi propis oduzeo neka prava, a unio neka nova i da se to nove stvari uglavnom preživjele, stare, arhaizmi, to nije tačno. Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda.
Sjedite i šetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda.